gabi ma jala horas madala gabi dapat patik kira jumpa di pas nama pada nami nunga mangarado apa nauli usut nami mau lihat tema abang pada nami ada suka mulai acara tak yang pasaton nami ma gaji nama risi harus berdebat dia ringgit situ suara doho nama armia andunya marhitio temulai acara tak di pasu-pasu tuan nek pasaton nami ma pinangido ma tupani dia manang BBH amat kasih jam pasaton bakat orang apa mau lihat teman itu amang enggak di pasar kamu itu sakti-sakti itu pargonsi sehingga bisa sakti ngate bu nami ya betul nami mau lihat teman itu disebut bolon nahi hormatan bunga tutu di pasar tamu zon sakti-sakti ada orang sontak terus di pangidoni godang ba masih suku nama do kita hati amang jadi amang suut nami nungat itu di pasar tamu sakti-sakti dia mah unokna dia mah langkakna dia mah nanidokna dia mah hatana pakasma pabua amang suhuk tuhami mau lihat mamang pada nami mana kasih mahu tutu digaji naung pinasahan nami asal dapat masuk menidok nida tutua takas atau uju purga takas uju akola takas sama pada nami manukun takas mababuan nami asal nami takas silas nero namar kumuduhami keluarga besar Iksu Sumatera Utara marlas niroha pada ditikyot ima na makalason haheheon ni kuhatta Yesus Kristus suang songani asanam tugu hasadao dihami keluarga ikatan keluarga Katolik Sumatera Utara nadong dijadu boleh tabekon mulutung adong pe aka pumua keluarga manang forum di paroki tinggal maniam berseda Iksu ikatan keluarga Katolik Sumatera Utara ido amang bilas nirohanami urutna dipatu pahami do harbuti asa firma topok iko bahul pasalongan firma topita firma topimuna luju mah pangomong song-songoni do tupado debatia magwana debatia sirara hodong ditoro di dakana di bibir atong laina ditolonan do tabonan si padirga panay di si paula hosaluja asatiar mahamon pada nami di gosi-gosi mona jala tiar mahami di panortoran nami apa di tikyon jala tupado pada nami miak na khusus mon asa marmiak mana niula di tangan nami sinur nabi nahan gani na niula mamasu-masu matong amat taribata laos tupado amang nasinetak ni pamaretap tak imaring si suara didok na dua-dua mono ni suagarong isonggo yung baruba mono niula sa naulaw na tong marlada ma naluja alani amang patay na bilog siko uloto o ma dagati paswat na tong inihamura las maruha mo na laos gabihok na mo mamang patay na mau lihat ma itu dihamu amang suhut bolon nunga tutu di pataria sot kamu ru ni ulau tadi bekasan tikyon ima ulang las niroha ala hehe kuatta Yesus Kristus dibaik panitia sada ulang habadiau nang budak ulang las niroha ima nani luhun ni amatta bapak uskup dot akka maling nang akka perhalauda jalohani mau namang hajut nagokon alai kami amang menghidupi hidup kami asa tong baik kami dulu gusti nami soman dalang martangiang di bata asan dia tutu diramuti ibana pulau ta itikyon jadi menghidupi kami amang inang unang pula ditorkori kuda-kuda
Soma ita ing anak Tagalog. Jadi Bang Pandanami, mohon kepada peserta yang hadir, kita tidak perlu ikut menari, hanya berdua dalam hati. Amang sud bolon nami Kami Rajaran. alanung sidung pasat kami yang nami sonari pasat mapaktikyon ku asulton maliatin. Mau lihat Mamang Pandanami nung ibig kamuru gusi-gusi muna dalam kaniyang tomat di Batak. Didok na tua-tua sa sirajay da sirajay dapati na pasusuping at ihosnya na pasatong mo tomat di Batak sebagian asa sahur dua di pamatak ng ditoti
Iuput ka, di ba tamo na dyan? Alay, di ba kasi turun sa dama, tajo sa unari. Alay niya mga patinamya luluhong, magbaman ka, di ba kasi turun sa dama. Di ba naman, di ba tanik, di ba nakot, di porbadia. Nakot ko mga lembol na tiyo, habonero, to hasit tuwan. Tuganong na tinong para. Luluhong mga magbaman ka, di ba na? Nanti aja makan. Mau lihat mamang patinami nung aliyahon kamu to magtaribata. No ay ngaluluwag kamu matuwag ka suru-suruan to akan ada dia. Suang soni ng tuwag ka malinami. Muna siya paus-us do akapastor di paroki. Nagtotong mangaramot do marbududuhani aga umat na di bagasan a Kristeno. Alu-aluhong maamang. Mau lihat emang abang patinami kung dia dulu kamu tuak kana dia tuak kembali kinali no ANP. Alu honda mang matusan hutsi tuan nato naro siya luak purba saat luak irisanta naro siya luak mias karo si balungun toba kakak madai do akola narapang ng nas ni roha para dityo. Alu matamat ka rin yung pinagkaso rin na rin. Maulian tema abang dinami nung asisok bebek damang alu-alu nami. Amang pati nami, amang panguloy, amang sulong. Panguloy, itong masusok di langit para suara na katos tutano. Para panangan na irura pero nimuningan parunong karelek para narites sa malo. Iso, naing manoktor na kami kagarapang tangan para reporti. Asa dohonong mamang di godang mula-mula nami. Asa marmula manawuli marmula na din kami. Keluar na besar iksu sa mga kami. Ilong na dua-dua gorka di jaburuma di baisyan bagubula. Naing manoktor matok kami baru dalam godang mula-mula. Malaya ada nami, nong ebek kawo bekotang mula-mula parmula menawuri parmula narinda. Didong na tua-tua siajur mula-mula siajur mula tompa puta do puta. Nong ebek kawo bekotang mula-mula uluti hamo matu kotang soba tompa mata ribala. Banda loka. Lihat memang patinang lebih kemudian sofa matong mata di bawah. Agi yang patinang yang marbiling yang mata di bawah tadi. Dan yang paling waduh keleleng taman itu. Jadi ada orang semangat marikas kami lupa godang lihat. Permisi juga habis atau gimana tayo doa sudah nanti sama patin. Baik, kepada Bapak nanti kita ada acara mahalian. Nah kondisinya sekarang abang ketua yang memandu bisa ikut ke atas baru turun kembali ke depan ya seperti itu. Abang patenami kalau dua hata do pasti kurang boleh bisa hanya di hadiran dia los disoto pas nami bidang-bidang do simona-mona Dino na dua abang patenami ulido talon dia benar tarik dihuka baru dalam magotang lihat makurasi batu hata baru apa
Cantik dulu ya. Tok, senyum tok. Ina made, ina ratu, panitia namin doon di Allah katamay namin. Abang usko kami, molok na panaktiyon, adopin. Mula na mag-uwi, kunigotong na panaktiyon na siya ma-songol bulan nama. Abang pada namin, nung sikok bulan namin, alay, buwan hasahatan, ano pero sikok bulan. Naulia. Asa penintang mapagaling kemudian terus si kedua hari kami keluarga itu sudah boleh kami gawin takas itu kami marasi bololoan asa waktu juga masuk belok bertemu esok orang dapur nali dulu jumpa na jinalah apa sauto nama taribana sah solu sah tu portea ni 300 di pak di rodang di bulan seliling mah kita memulu sah tu mengalir sah tu marhurasan saya totong mah dirawat di Tuhan kami hasa akan ditontor namin tidak na dia dua tidak potong pol na dia bina tiga pasu baru dalam magodang si dia binitani ulaunon surihan na dong diso baru dia tong pasu baru dalam magodang si dia